रशियादा ओपोजिशन लीडर नावाल्नी थादोक्नबा दाबी तौखिबा मी 2,200 की मथक्ता फाजिनख्रे। रशियन ऑथोरिटी फाजिनखिबा ओपोजिशन लीडर अलेक्से नावाल्नीबु थादोउ हाइना दाबी तौरदुना लेबाक असि मफम क्यादा मी 2,000 कयाना लमजाउदो थोरक्तुना प्रोटेस्ट तौख्रे। मखोई 2,200 हेनबदि पुलिसना फाजिनख्रे हाइना पाउगी सोर्सना हाइरी। सयोल अमगी ममांगदसु चप मानबा मओंगदा नावाल्नी थादोउ हाइना मी 2,000 कयाना प्रोटेस्ट तौरकपदगी रशियन ऑथोरिटीना इरांग असि लाक्सिनबा होनबदा अवाबगी मसक ओइरी। लेबाक असिदा मी सिंगना पेंदबदगी पाक सन्ना इरांग हौरलिबा असि हौखिबा सही कया असिदा यामना तांगना थोकपा थौदो ओइरी। मसागी सही 94 सुरबा एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर ओइरिबा नावाल्नी असि रशियन सरकार की मीना तौबनी हाइना सिंगनबा मओंगदा पॉइजन अटैक तौबदगी जर्मनीदा था मंगा लाइकनदुना लेरकबनी। महाक्सी हौखिबा जनवरी 13 जर्मनीदगी हेक लाकपगा रशियन ऑथोरिटीना एयरपोर्टगी फाजिनखी। रशियन ऑथोरिटीना मी फाजिनबगी थौसिल येंसिलिबा ओभीडी इन्फोगी पाउ मतुंगिना रशियागी सिटी क्यादा ngasi प्रोटेस्ट तौनबगीदमक थोरखिबा मी सिंगी मथक्ता एक्शन लौखतुना मखोई 2,200 की मथक्ता फाजिनखी हाइरी। मॉस्को ममांगदा अमुक्ता उखिद्रिबा मओंगदा ऑथोरिटीना क्रेमलिन मनाक्ता सबवे स्टेशन सिंग थिंजिंदुना बस ट्रैफिक थदतुना अमदी रेस्टोरेंट अमदी स्टोर सिंग थोंग लोनबा ऑर्डर तौरदुना सिटी सेंटर दा अकनबा सिक्योरिटी की खोंथांग लौखतकी। नावाल्नी ना महाकपु पॉइजन अटैक तौदुना हाटनबा होनखिबा दु फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ननी हाइना चार्ज तौखिबा मरमना महाकी टीमना ngasi प्रोटेस्ट अदु अहानबदा सिक्योरिटी सर्विस असि लेरिबा मॉस्को गी लुबयांका स्क्वाड पांथोकनबा होनखी। अदुबु पुलिस ने एरिया दु कोइसिलगा थमखिबदगी माइल अमा थापदा लैबा अतोप सेंट्रल स्क्वायर अमदा होंदोकी। मफम अदुदसु पुलिस लाक्तुना मी चामरोमदी बसता हापकटपा उखी हाइरी। पुलिसना अकनबा एक्शन लौखलबसु अतोप प्रोटेस्टर चाकयादी सिटी सेंटर तमना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिजाइन तौ अमसुंग पुतिन हुरान बनी हाइना खोलाउ लाउदुना लाखी। पुतिन हुरान बनी हाइना लाउरिबादु ओक्तबी सिंगी जगोई साफमसु यावपा पुतिन गी लानाइगी अचौबा कोनुंग अमा ब्लैक सी मपानदा लई हाइबा वाथोक अमगी मतंगदनी। नोंपोक साइबेरियादा लैबा नोवोसिबिर्स्कदसु ngasi फावबदा ख्वाइदगी चावबा रैली ओइना मी 2,000 कया रैली लाखी। मदुदसु पुलिसना मखोई मौजारोम फाखी हाइरी। यामना थापा नोंपोकी व्लादिवोस्टोकता प्रोटेस्टर चामगी मथक्ता फाखी हाइरी। रशियादा थोकलिबा इरांग असि लाक्सिनबगी पांदमदा प्रोसिक्यूटर सिंगना प्रोटेस्ट यावनबा अपील तौबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग थिंजिनबा हाइकी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ना प्रोटेस्ट असिदा यावबा मी 2,900 फावबा जेल दा थंबा याबा मास राइवोट की चार्ज मायोकनगनी हाइना किहंदुना इरांग हवनदनबा वार्निंग तौखी। पुलिस की मायोक्ता इरांग हौबसिंगदी सही 15 फावबा जेल दा थंबा याय हाइना मिनिस्ट्री ना किहनखी। हौखिबा तांकुल हुमदोइदसु नावाल्नी थादोउ हाइना रशियागी सिटी चामरोमदा प्रोटेस्ट तौखिबा सिंगी मथक्ता एक्शन लौखतलदुना मी 2,300 रोम फाजिनखी। नावाल्नी फाजिनबा खक्ता नतना पुतिन की ब्लैक सी कोनुंग अमगी वीडियो थोरकपदगी लेबाक सिदा सरकार दा पेंदबा मी मसिंग यामखलकली। ओक्तबी सिंगी जगोई साफमसु लैबा अचौबा कोनुंग अदु पुतिन गिनी हाइरी। अदुबु पुतिनना महाक नत्रगा नक्सिनबा मरी मता अमतगी नत्ते हाइना रिजेक्ट तौरी। ngarang maming lerba construction magnate arkady rotenberg na property adu mahakini haina claim tauki। महाक्सी मतम क्यागी ममांगदगी पुतिन गी नक्सिनबा मियोय अमसुंग पुतिन गा जुदो सानमिनबा पार्टनर सु ओइरी। अतोप पावमना यूएस का उंखनबा ACS ता चाइनीज सेलर मंगा खुदिंगी अमदी वाखल लेना नारी। यूनाइटेड स्टेट्स का यामना नकना उंखनबा मफम ओइरिबा साउथ चाइना सी ACS ता चाइनीज सबमरीन सिंगदा मरुइना न्यूक्लियर सबमरीन सिंग होलिबा सेलर सिंगी मरक्ता मखोई मंगा खुदिंगी अमदी वाखल गी अनाबा मायोकने हाइना अनौबा रिसर्च अमदा फोंदोखरे। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की लान की जहाजसिंगना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चथदुना यामना तोइना संगसिलकलिबा ACS असिदा चाइनासु हौखिबा सही खरसिदा मिलिटरी मापांगन कन्ना सेमगतली। स्क्वायर माइल मिलियन 1.3 की ओइबा समुद्र सरुक असि सादा मौद्रागी मथक्ता चाइना ना मखोइगिनी हाइना क्लेम तौबा मरमना अकोइबदा लैरिबा लेबाक पुनमकसु उंखतनरी। पृथ्वी की ख्वाइदगी मरुओइबा समुद्र की लंबी सिंगी मरक्ता अमसु ओइरिबा ACS असिदा US नेवी ना चाइना की थौसिल थिंगनबा अकनबा फोर्स चाइथोकली। वाथोक लेबा समुद्र सरुकता थबक तौबा लानमी सिंगदा करी करम वाखल की अनाबा लई हाइबदु खंगदोकनबगी दमकता अहानबा ओइना सांघाई की नेवल मेडिकल यूनिवर्सिटी न चथबा स्टेडियम दा सर्विसमैन अमसुंग ऑफिसर चांगा की मथक्ते येंसिनकी। मसाने येंजबा वाहंग क्यादा पीबा पाउखुम मतुंगिना मखोई चादा कुनमाथोई रोमदी खरा थाक अमदा वाखल की अनाबा लैरे हाइबा खंगखी हाइना हांगकांग दा बेस तौबा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ना रिपोर्ट तौखी। इंग्लिशिंगनी का 18 US कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट मतुंगिना चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मरी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन तरुक अमसुंग
diesel electronic attack submarine yankhai lei hairi atai servicemen singa yengnabada submarine operate tawriba singa sigi maraktana amuk heli makoi da langtak naba amsung aki tujungbana thanba wakhali yamna lei hairi atoppa pawmana Japan da COVID-19 emergency sangdoknaba sem sakhre Tokyo amasung atai mafamsingda COVID-19 naba migi masing hengalakpa maramna Japan na makhatara atoppa tha ama emergency sangdoknaba sem saba haukhre haina local media na report tawkhre Prefecture Niputaret ki manungda taramathoida hujik leiriba emergency February taretagi makha sangdokadra sangdok loidra haibagi aroiba phirep mathang cheol da logani adumoinamak Japan gi Prime Minister Yoshihide Suga na Prefecture taramathoigi manungda nipa haibadi Tokyo Kanagawa Chiba Saitama Osaka Kyoto Hyogo amasung Fukuoka emergency sangdokani haina Suga ga naknaba pawgili khulamana phongdor I haina local media na hairi Pirep ama lodringi da phibam khara hena yengsinba mathau tai haina Sugana thang numit phongdoki haina government official singa local media da phongdoki atop pawmana Republic Day da thokiba thogdo odu machu ohum gi phiral da ikai ba pibani Prime Minister Narendra Modi na haikre Republic Day da thokiba thogdo odu machu ohum gi phiral da ikai ba pibani haina farmers tractor parade manungda red fort da thokiba thogdo odu ga mari lina na phongdokre Mahaki thagi oina sandokpa radio program pukningi wada Modi na hai mahaki government farming gi thabak asi matamga chuna ba onthokpa pami masida thabak ya lokholakpani government honariba si makhata na tungdasu atumak chathagani haina mahakna center da leiriba government asina semkhiba farm law ahumgi mayokta Delhi border mayada Punjab Haryana amasung UP gumba state singdagi longmi section kaya na akanba protest satharingai da haiki Longmi singna farm law ahum asi muthanaba demand tawri India ki January thada tawkhiba chawkhat thorang sing paladuna Modi na handaki Republic Day da Longmi singi tractor rally aduda thokhiba hingsa gi thogdo odugi matangda chawrak wafun su thamki Delhi da January 16 ta thokhiba thogdo adu machu ahum gi phiral da ikaiba pibani mamang sehi da khangba kanba amasung thauna adu aikhoina utchibani Sahi asidasu aikhoina aikhoigi phirep sing adu yongna ba kan bathabak tawki aikhoina aikhoigi lebak si mangda thuna pukhana ba hona batabani haina mahangna haiki India gi corona vaccine gi thabak si hojik chathari haina paladuna Prime Minister na hai lebak sina malem da khwaidagi chawba vaccination gi drive chathagani loina na miyam da chathari ba vaccination gi thabak asi su khwaidagi thuna chathagani Lebak asina haukiba numit 15 da corona warrior lak kuntha henbada vaccine kap thokre hairaduna mahangna hai US amasung UK da masigi masing asi yongnaba numit 19 amasung kuntha taru changki India na corona gi mayokta sathariba lanjang asi sumatagi khudam amakhaktani aikoi gi vaccination program asi su malem da utpa achauba thabak amani haina mahangna haiki India na lebak ya da vaccine thakina ba warep lokre amadi vaccine phanglaba lebak singi government sing amadi miyam aduna thagat pa phongdoroli Medicine amasung vaccine gilamda India na maromdom lepsaba ngamlaba maramna crisis thorakpa mikupta India na malemda thabak tawba ngamle wakhalon asimak Atma Nirbhar Bharat campaign gi makhata thorakpani India na tawba ngambagi shakti hengalliba makhai miyoibagi thabak tawba ngamgani amadi malem na kanaba phangani haina mahangna haiki atoppa pawmana European Union na Oxford Vaccine Marketing Authorization pikre United Kingdom gi Oxford University amasung AstraZeneca na puthokpa COVID-19 laina ngakthoknaba vaccine European Commission na condition kharagi makhada marketing authorization pikre European singidamak tekta kaitaba vaccine leiba haiba ikhoigi khwaitagi maroiba thabakni AstraZeneca gi vaccine authorized tawkhibaga iroinana Europe ta ahenba dose million chamri su leiragani haina European Commission gi president Ursula von der Leyen na phongdokre Yanakibagi matungina AstraZeneca na dosing supply tawduna European sing athu matamda vaccine kapthokpa hoba ngamlagani haina von der Leyen na thajaba phongdoki European singidamak amasung aikhoigi yumlon naba amadi pithribi sinba thungna aikhoigi partner singidamak vaccine ahenba kya laisinbagi thabak makha sathagani haina mahangna haiki Panba yabadi AstraZeneca na yanakhiba wafamga chanadaba mongda dose masing hanthana pige haina hairakpadagi European Union amasung company asigi marakta nungaina daba kya lairi Pfizer BioNTech ki vaccine amasung Moderna ki vaccine matungda AstraZeneca ki vaccine asi EU na authorized tawba ahum suba vaccine oiri Pfizer amasung Moderna ki vaccine ga yengnaba matamda AstraZeneca ki vaccine asi sumnagi freeze da thamba yaba amasung mamal su yamna hongli Sahi 19 gi mathakta leiba singda kapkadaba vaccine asi clinical changyeng singda chada humpu gi changda virus tagi ngakthok ngami hairi